Pitali ste koliki je stočni fond u svetu. Ne postoji jedna univerzalna i javno dostupna baza podataka koja na jednom mestu prikazuje broj stočnih jedinki u svakoj zemlji. Najpouzdaniji globalni izvor je FAO-stat, zvanična baza podataka Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija. Obuhvata sve kategorije: goveda, svinje, ovce, koze, živinu, ribu, pa čak i pčele. Primer, Srbija. Svinja preko 2 miliona, ovce 1,5 miliona, goveda 725.000, pčele 1.200.000 košnica. Ti podaci samo su uvod u ono što sledi. Koliko se mesa pojede dnevno u svetu? Prema analizama FAO i Our World in Data, prosečna potrošnja po osobi 115 grama mesa dnevno, a svet ima više od 8 milijardi ljudi. 115 grama po glavi, 8 milijardi puta dobijamo 931.500 tona mesa dnevno. 900.000 tona svakog dana. Sad se pitamo koliko životinja se mora zaklati da bi se to postiglo. Pogledajte piletine, prosečno 1,5 kg, svinja 80 kg, govede 200, ovca ili koza 25, riba oko kilogram. Tražnja piletine preko 300 miliona dnevno, svinje 4,5 miliona, goveda 1.200.000, ovce i koze 7 miliona, ribe 300 miliona, stotine miliona života svaki dan. Da li planeta uopšte ima toliko životinja? Ima, ali samo zahvaljujući vrtešci industrije. Podaci FAO. Piletina 34 milijarde u svakom trenutku, svinje 1,5 milijardu, goveda 1,5 milijardu, ovce i koze preko 2 milijarde, ribe neizbrojivo. Ali to nije dovoljno, jer jedno tele ne poraste preko noći. Da dostigne težinu za klanje treba mu i do 2 godine, čak i u najintenzivnijem tovu, a tržište traži meso svaki dan. Rešenje? Fabrički sistem. Jedna generacija se kolje, druga se hrani, treća se tek otelila. Mašina života. I onda stiže, kažu, veštačko meso kultivisano u čeliku, u bioreaktoru, od jedne ćelije do cijele strukture Singapur, prva licenca za prodaju, Izrael, Aleph Farms, Future Meat, Holandija, Mosa Meat, Amerika, Good Meat i Upside Foods. Prodaju ga u restoranima, a ponekad i bez ikakvog obeležja. Pojedeš, a da ne znaš šta je. A šta unosimo u sebe? Prema izveštaju FAO i SZO iz 2023. preko 50 potencijalnih rizika, teški metali, mikroplastika, nepoznati proteini, genetski modifikovane ćelije, moguće promjene u načinu na koji nam se geni ponašaju, danas ne osjećaš ništa, a sutra roditi se dete sa nečim što nijedan lekar ne zna da objasni, a neke države bez regulative već puštaju kultivisano meso bez deklaracije. I tako stižemo do pitanja šta zapravo jedemo, jer globalni sistem ishrane više nije poljoprivreda, on je logistika reprodukcije, biotehnološka obrada živih masa i proizvodnja ukusa bez korena. Današnji svet jede brže nego što priroda može da ponudi, zamenjuje sve što je prirodno tehnološkim rešenjem i rizikuje radi profita. Postavljam poslednje pitanje, da li znaš šta jedeš ili je možda meso počelo da jede tebe?